Kapina yena kiri wipumula dikeledi marame mama ya tseba bophelo ba gona bo bodutu ba ke gotse tšere dutse re safara impa ya tla nako ya tla e tla fihla modimo wa re bona pelo di tla fela le menate ya lefatshe o na sebeletsa o betha dipega le mataese a sa gopole gae every month and ya Gauteng goba solution e ne le go mo kwakele a kgole goba ga o no dutse gae tšhelete yona o no ke ba e bona o no le bohloko nna dira dikutlwa monate ka wena ba o bitsa matutu o sa fele matla ba sieta setše sa monga sona o no le bohloko nna dira dikutlwa monate ka wena ba o bitsa matutu o sa fele matla ba sieta setše sa monga sona lelunga khali mama lelunga khali faturi we twere tipa ka bohaleng ke a ipotsa o no khona jwang ne ke dula ke robala ke jile empa ke tseba ka tundi yo di fedile goba o no sa sebetse o sena letho empa o phela tenentse re phela bohle ba re nyatsang ne ba sa dumele tlabe re le mona ba re rapella pusong goba pelo di bohloko di tletse mona bohle ba re nyatsang ne ba sa dumele tlabe re le mona ba re rapella pusong goba pelo di bohloko di tletse mona Kapina yena kiri wipumula dikeledi marame mama ya tseba bophelo ba gona bo bodutu ba ke gotse tšere dutse re safara impa ya tla nako ya tla e tla fihla modimo wa re bona pelo di tla fela